سلااوڕێز تەماشەوانên ئارک TV و رادیۆ ڕێباز وەکو ئەم دزانن سەرکردەیەتیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا پەدەکەسێ civîna xwe ya berfereh li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê li darxist. Piştre civîn bi dawî hat têde hejmarek mijar û babet hatin gotûbêjkirin û hin biryar hatin standin. Mijarên ku di civînê de hatine gotûbêjkirin û biryarên ku hatine standin. Her wiha dema li darxistina Kongera Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li gel Mamosta Mihemed İsmaîl berdevkê fermî yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û berpirsê birêveber yê Polîtbûroya heman partiyê di hevdîtineke taybet de em ê biwerebin. û em wekû yekem dezgehin piştî bidawî hatina civînê hevdîtinê bi Mamosta Mihemed İsmaîl re encam didin. Di destpêkê de em pîrozbahiya we dikin mamosta li ser bidawî hatina civînê û destîşankirina we wekû berdevkê fermî yê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û bi xêrhatina we dikim. Ji bo beşdarbûna te Mamosta Mihemed. Destxweşî li we dikim hemî karmendên Rêbaz TV û Rêbaz û Arkê. Spas. Mamosta eger bi hûrgulî di civîna we de ya berfereh çi çêbû çawa ew civîn birêve çû? Spas. Rastî civîna berfereh ya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya em wext demeke dirêj di çavnêrî wê bûn ji ber ku hevalê me hinkî belav bûn çi li Ewropa bûn yê li Kurdistanê bûn yê li Tirkiyeyê li derê dî bûn û yê hindir daxil jî çawa karîban yanî me karîbû ku me dixwestam li hewlêrê kom bibin. Li vê de peyadê û deseladariya wê û yanî çekdarên peyadê rê nedan me ku em yê hindir derbasî herin civata xwe Kurdistana Iraqê bêjin Erbîlê ji ber vê me bi şêwazekî dî çêkir şêwazekî ku hevalê me tev de li Erbîlê kom bûn wekû grupek me online ê daxil hindirê wê ji dirê xwe mişto me pevra civîneke li ser online kir û dibazek me xalê berdestê me tiştê gelkî sereket tiştê gelkî giring û muhim amadekariyên bû Kongrê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya ew kongrê got demekî dirêj zirûfên zatî û mewduî hinkî dom ket û paş ketiye em hes dikin xerîkin biryar hate dan bi rastî em zûtirîn dem ku kongrê xwe li darxin dikare bibe qonaxek bibe gavek bibe bejîneke ji vê xebata hera û vê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya re ji vê yekê kongr biryara esasî û hate standin ku me komîteke amadekar ji bo pêkanîna kongrê Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya komîta de ha destnîşankirin komîtên ku rêviyê kem amadekariyê ji bo beşên dî ji bo heriyê bo rapora siyasî be eger programê siyasî be eger layîha tanzîmî daxilî be minhac be ev komît jî dest bi karê xwe bikin her wesa komîtê ji bo jmartina hevala bin biryarên baş li vê alî de hatin standin ez ev xalê hewa gavê heme avêtî ciddiyeteke gelekî ku di wextekî gelekî nêzik de gem kongrê xwe çêkir ser vê yekê yanî wê nûnerê kongir ji hemî de berabin him li gor serşmarê û jmartina hevala jmara hevala her were wekû rêxrawên partî li her cihê rêxrawên munezematê partî hene li her cihekî mura'a deverên başqa başqa مناطق جغرافî jî bêkirin wekû Efrîn û wekû an cihê dî em bizav da û hewl dad me komîtên amade kirin ku kongrekî birêkopêk be ku hevalê me tev de têde hazir bibin şêwazekî adîlane ku nûnerê wan bên hilbijartin hundirê wî kongrî de ku karibin divê merhela borî derbas kin destpêka merhelekî dî ji biletê me re ji qebîl yanî ser vê yekê amadekariyên baş hatin kirin divê me çi Mamosta yanî ew komîte dest bi karê xwe kirine? Dest pê hema yanî civat xelas dibe ew komîte dest pê her komîtekî jî demek mawayekî jê re hatiye destnîşankirin û karê xwe têde encam kirin. Belê. Te behsa kongir kir mamosta. Dem hatiye destnîşankirin demek hatiye destnîşankirin ji bo li darxistina kongir yan hêşta amadekarî têne kirin? Belê demeke gelkî nêzik e yanî hatiye gor ev karûbarê hin pêşiya me me li gorî wê her karekî kengî xelas kin ser wî esasî kongir wê demekî gelkî nêzik de bêl darxistin.
باشه دەستپێکا خەفتەنا خۆدا مامۆستا بەحسا جیڤینێ کرد وەکوم زانن بەشێک لە هەرێما لە هەولێرێ بوون و ئێدیژی سەر ئۆنلاین ji ber nehêştina peyê ji derbasbûna serkirdeyên pedekesê. Yani ev sedema vê yekê çi bû, ev kiryar çi xwendin jê re tê kirin, çima nehêştin ku serkirdeyên pedekesê derbasî herêma Kurdistanê bibin da ku civîna xwe darxîn. والله دجبريكي سياسي بالانجمن بل بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وانجمن اجتماعي كردي هي هر وسا بري اشتي ازاديه جو كوادري وقيادات دوا هر كس درباز دبه وحدودي كي بكريا بحسيارا وج خرابارا وج جواسيسارا وج هر كسيرا بس كوادر وخبات كرين كردرا قد غكريا اجي انتقامك السياسيه ابنا تشتكي ناي قبول كرنج قالك الجم حمي علين دنياي بۆ دەریکی بێ استخدام کردن جانبێ سیاسی دا ئەو دەریە گەرەکە مەسەلە ئینسانی و چوون و هاتنێ و مەسەلادا هەمیە یەکسانی هەبا لێ ئەو کریارên پەیادێ دژی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دموکراتی کوردستان سووریا بە تایبەت هەشت و نەهێلن کەوادرێمە هەر انجباتە خوا ji ber vê kêjî me yani tu dilî nekirê me xeyaratê dîl cema hene وام خباطه ما بردوام من حميد مرجاته وحميد بنقاويته وزحمتيته قناغ بقناغ يعني تاسيس دامزراندنا بارتي حتى ايرو قال لك سراربازي وسرمشيبي بيشا ما درباز بينا وام ما خباطه خو نرى وسطان ديا وخنا چمان ديا اما بردوام من بو كاري خو شوازه كيلونا مش قضيه خرط شغلنا مش بلطه خرط شغلنا مش خواته بو خاطري ما في قال ما في روايه قال كردشو بله مامستا محمد بریا کوان بحثا مجار سیاسیین کود جیوینا وده یا برفره هاتنه گوتو بیش کرن پرسک من درباره کنگر هیا کنگرا بی چه گوهارتن چه نوجان کرن و تیدا چه ببه رولا جنان رولا خورتان رولا سربخویان و چاو به چه شیوی به چه پلان لپیشی آو هیا والله ام خریکن گوهارتن باش هربن تجربه ازمونا نيزيك ياغو كونغري بارتي ديمقراطي كردستان العراق في شامية شوازي قريب كونغري خبسر بيخن هناك اندامين نه تازه وهناك اندامين خورت وجن هر وسط كوادري واي كبني بقيمات يعني بقارب استفاده في تجربه بكن وقارب ملاتي ما يعني بارتي وكوادري خو اندامي خو قارب شوا نموذجه كي قالكي ما بيوستي هي رجاك باشش خورتابه رجاك الجنابه رجاك خبات كرين كو تجربه ومزمونه كي باشي هي هاتن تجربه كرين كو في خباته هذا دي قناغ مرحله كو درباس كريده ام حمل بيشا اندامي كونغريا ام دلكي بوميد كو اندامي كونغري بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وزانب انشوا البجيرن مصلحه ملطقه قضيه خشبرغو هي جلك جران هي خورت السر بارتي ديمقراطي كردستان هنا بخديه بروجي نتوي كرديه خديه داخازه ما في روايه قال لك كرد دري كردستان سوريا نداخازه بو شخصا كي يعني كسكي كيف داخازه بو قضيه ما بو ملطمه ما هنقري قضيه كده او قضيه ملطمه امانتك الصيمه ده ام قاربن بقين حتى ملطمه بقي ما في خلل بله ما مستر محمد ام بحثا مجار سياسيين كود جيفينا ودا هاتنا گوتو بیش کرن و بحث کرن امی بکن دواره سیاسی ده دواره سر آستا کریزا سوریه نرینا جواتا و لسر وی که چبو چاوا اویا کاتا بحث کرن و گنگشه کرن و پیشاتین داویه یعنی کو جه لدوره بگشتی چاوا هاتن رونهی چاوا هات سرخستن ابجي جانبي سركاي يعني دانوستاندن سرچید بو گنگشت سرچید بو جبرگو کریزا سوریه ایرو ام بشک جملات سوریا و ام بشک اپوزیسیون سوریا چه بارادوخ بریار ناف دولتی هی درباری مثلا کشا سوریا به يعني رولا ويل سر حميم ملات سوري ديكرن فتكسكرنا جباتا هلوستا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا کو شيء يعني يا جلسريا هري جا جلسريا سياسية غوري بريارة ناف دولتي 254 او يا غو برجماندي حمي عليا تباريز
يعني برجواندية حمي أطرافي اگر دولت منظم بن اگر دولت دولوبر بن حريمي بن اگر ملت سوري بخواب یا گو جبرگو بریاره کناف دولتیه و یکسانی کی گتناف يعني سوريا جبي واردر که برو سوريا که پیش روزه سوريا که و جي سوريين حمياته ده او باشترين چاره سريج كشا سوريا رام دبينن ادي كشا سوريا مصدرج ركفتنا كي ناب دو طرفا نخاصن بيشاتن داويه وركوك شكل ركفتنا كي ناب تركيا ورجيم ده وسرپرشتي ولات روسيا ابها ام دبينن جو كشا سوريا مصدرج جو دو طرف اتفاق بكر كشا كي دوليه اطراف دوليه تبع معنينا وسلبي اساسي نقل كي باورد كان بونو او ركفتن وحتى بري البجارتين تركيا وتشتكي وها شينب وهوريا طرف كي وها طرف دي جنايه انها حتى هنجي مثلا يعني كوشبر سوري شاو بقر ام يجي اخافتنا كده كوشبر دبي رجام عفوكي عام درخ دست خسر ملكو مالي وهي خلكي راكي حتى وخلكي شي بقر خلكي تركيا نكار هالكسي حمية بقرين بينما وقت خلق بقر اش كمبكي بي كمبكي ده عمليا نبقر بله خلكي سياسيين هر ولاتك برجواندي ويها وهر جواندي ولاتك طنقابيه ويد هندري يعني ولاتي ويدا المسألة هنا خازن مسألة سوري ومسألة لاجئين سوري ف نرينا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا زي ما بس ده تشتكي ما يديجي هي ام حسكن تركيا ينشأت اليس دي يا هجريه بيواندي دار بالمرا يعني نه بيواندي دار بالمرا جوازي كي بكر ما بين هبونا مناطق كرد هندري كردستان سوريا ده ما بين هيزن كرديه جوش دربه هاتين سوريا ده ناكوكيو مشكله والقلوان هي بزان المناطق كرد سوريا ده هي خد سرعه عرضه خويا وتخاز رولك ويد بيش روجا سوريا ذهب و نابن جينا كوكين تشبريكي ده بالحر عليكي شالين حريميه قد بريدا يعني مصالحين ناب دولتي باشا وكو كرتاي هلويستا بارتي ديمقراطيك كردستان سوريا باش دست خوش مامستا درباري روجاوای کردستان مامستا بێگومان وەژی داخوێنیەک بەڵاو کریە سەر دوو بەشان ئەمێ بەحس بکەن بەشێن دەڤەرێن دەبن دەستێ قەسەدێدا و دەڤەرێن دەبن دەستێ تورکیا و ئۆپۆزسیۆنە سووریەدا ئەگەر ژێ دەڤەرێن دەبن دەستێ قەسەدێدا ئەم دەست پێ بکەن وەکم زانن بنچاوکردن ڕەواندن ئاستانکردنا ژیانە خەلکێ بەردەوام دەکە هەری داویژی سێ ئەندام و سەرکردەین پارتیا و ژالیە قەسەدێ و پێدێڤە هاتنە ڕەواندن و بنچاوکردن هەلوێستا پەدە کەسێ جیڤینێدا دەربارەی vêyekê de çi bû çawa nerîn çawa bûn di vêyekê de Rûsama derbarî kiryarên tengav û heqê miletê me tên kirin me tu rûswa kiriye tevayî û me xwelber neçemandiye em ê berdewam in xebata xwe de û em tu care va kiryarê xerab ser miletê xwe ser qediya xwe ser karmendê xwe ser endamên xwe qebûl nakin bi taybetî wekte kerem kirin hevalê me حسين سليمان اندامي كوميتا نافنديا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يرو بنشافكريا وخاتيا رواندن ناف دسي شكدارين بيادي داي اروسا اندامي كوميتا منطقية حريمية بارتيا ما عدنان رمو بلند اسماعيل من اسماعيل كوادري نونري شاراكبانين خورتان يرو بنشافكرينا اروسا دهان كريارين خراب حق ملاتي ما وطنقابي بحق ملاتي ما تيكرن روجانا أبايا أم تأكيد بكن جو أنجمن اجتماعي كردي هر وصا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا قناة جميل بربا كريارا دا وبردوام بالرحي تحدي خباتا خو كاري خو يام ناو ملاتي خدانا وام ويبجنا يا برجواندي ملاتي ما تدهي ام خبات كنج بو قضية ملاتي خو امناهتنا وكو ميليشياتا كار بكن جيكي دا جو هيزك سياسي بيشين يا طنقابي كي بيخنال جباتا كردي ام حسكن الويستا تبعي دبريدا آرامي كدوي دبريدا شيبه او آراميها ام جولات امريكا وروسيا وحمي الين بيونديدار سوريا دا تخازن و اري كاربن بكارينا آراميه كي او آراميه كي جو
ازمونك تجربه كي هفش شيء بالمنطقه ده وهر كسي ده بجدار به كارب طنجافيش برغو حتى ارامي تشينه به ومرات ما كوچ برد به وبردر بدر به وطنجافيد به وجانا مقصيه ده بيرو جانا ابوري هري طنجافيه وطنجافيه حميجي جواتا مال سر سكني ونيرين خل سردان وبرياره قال ولوي صخلي سرقف باش دفردا برسك هاي ما مستر محمد ما بس تو ارمان جوان كرياران چنا چما بطايبت هر جار پارتیا دموکرات کردستان سوریا تی ارمانج کرن پارتی دموکرات کردستان سوریا جبرگو يعني نمرر باستقيني ملتي خويا هي قضيه خويا خباتك بر دوام بر قضيه كردي ذكريه ويرو مسألة كردي وهزري نتوي كردي او تشتا سركايا الجم بارتي ديمقراطي كردستان سوريا يك هيئة بجد از بو كرداناك وتشتكي كردي جمتنا ودجاتي هيزك كردي نتوي كردي راتك ديارة مناطق ما با ديارة وما باجي ديارة وابايا بجد ام اي شكل ريكفتني ام كيرا دكنا ام كردار معك وسردي اساسي جبريكي تايبت سر بارتي ديمقراط كردستان سوريا جبر ريبازا وريبازا بيروزا ريبازا تجربه خباتا كرديه ياغو قناعات مدى باوريه مدى رحناي كجبو ملطي مجبو بقين ما في غير روح سلبيه كيجي دجاتيا مش قال لك جهادات كان النجم هذه ثاني مش حمي رجيم دورو بروي نحزن ملطي كرد تباتك بله مامستا محمد درباره عفرین و سریکانی و گریسپی بگمان بهرگولی سر وان هر سه باجاران جهاتی راوستاندن هلوستا پده کسی درباره کریار و بنپیکرین کلوی داری جیتین انجام دان چی بوگلو؟ براستی جی دورین عفرین و سریکانی و گریسپی بطنقابی کی داند وقت گو اب يعني هنا قام ميليشيات يقول سلب ائتلاف باشتغانيا ولاية تركيا دربا سيبونا حتى انها حمير رخراوي ما في مروفا الدنيا يجي او انتهاكات او طنقافيه يقول سر ملاطمه بلقى كرنا بلقى نامه خد دانا وبلا ولا كرنا دانا حركسي وملاطمه براسي توشي طنقافي كي زور بجبر هناك با ميليشيات خراب درباري نجات بشوازه كي نجات برستي ديجي ملاطمه وديجي قضيه كردي ابنا دجاتيا شخصا كي مالكي داركي حوشكي كن شعب دجاتيا قضيه ملطك سرفي كي امير بشتغانيه بر ملطي خدا بكل شيء انسان كي كرد الكويده بكفنغايه ده منخصم هاجر غارتنا ديموغرافي قالك جهاد نياتي انا قلت وان تشتا انجام كوبيك بينه ام ديجي بسكن حمي ماجي بلقى كرنا يعني بحمي خباتا خو بحمي نيريني خو بحمي بيانامي خو لدواني خدا ام تكز ذكر بعلي ملاطي خو بشتغانيا ملاطي خو كن ام نعمل قضيه خو قاش بكن هر شيء بقينا الحرب اصل نام دولتي جبو خاطري افطنقابيها وظروفها وخيرانها هسه ملاطي مرة باشا ما مسا تجي بحث كر داخلية ودا جهاتية كو هن جوهرتنا ديموغرافي لسرانسري سوريا بقشتي وطايبات لدفرين كردي هون رادكن هر هو وبحثا وگری جی کری وگراندنا بیجن کوچبر کریان در بدران و پلانک هیا کو هون چه خلق عفینه بن چه سریکانی بن چه باجار دی بن کو اف خلقین کو کوچبر بونه و پنابر بونه هون وان وگرینن بله یا گهرتنا ديموغرافية ام تجي بين سرانسر سوريا هر جهه كي سوريا تشيب وخلقه كي سكاني اصلي هبن وخلقه كي دي بين شوناوي عالمي ام دجي بين سكنم تايبتي المناطق كردي عفريني وسريكاني وكريسبي جبرجو نجات برستي كتير خويا كنا انه انسانك هاتيه شونا انسانك يا نتواك رنجك هاتيه شونا هيك هاتك دي وبا ما تفسيكي زور سر يعني سر مناطق سوري بقشتي سر كشا سوري بقشتي سر بش روجا يكبونا ولاية سوريا ام به مترسيات بينو يجبر بك يجي ما تندر سواكريا ومن رزبنا خدنا خويا كان غوارتنا ديموغرافي كده شي بنا خاصه جي كوباني بينو سري كريسبي سريكان باش درباري بقرا خلكي راسي ما حمي هولدان جو عالم الشواكي فرمي بقرا سرملكم مال وساماني خا ليه حتى انها
نا ونكوا فصالا ريداي ونا مناطق ماجي جرأت كرياكو راحتي وزمينك بيدا نبوة وكتيدا بقر بيجا حالات تكا دا يك مال بينج مال شش مال بدقرن ام تشجيع دي كان ام حست كان قبلتي ما ينقو كاربه حتى هناك جي فراج دن خلكيش بخاطري بقرا خوب شوازكي عشاغي بدقرن بس بقرن سلملكم مالي خوا او تشتكي جرينجا مهمة جمرو ام تشجيع بس خوشيجي بله مامستا محمد داخوانیا کو بلاف کری و بحثا اکتیف کرنا کار انجمن اجتماعی کردی لسوریه بگمان هوجی پارتیا کسرکه ده انجمن اجتماعی کردی لسوریه دنه او پلانا و او کار و ده روزن بده ده مهن بده و چاوا به نخاسم لسر عرضه هونه چاوا کار بکن چاوا کار خو بهتر اکتیف بکن باشه سپاس راستی انجمن اجتماعی کردی ارککی سرملمه و ام حس کن مدنیه پیشیا پارتیا خو یعنی حمیم بزاو آریکاریا مجموعه انجمن اجتماعی کردی جبر گوسیوانه که گل کی گرینگ جملات مرا دسکفته کی مهمه جملات مرا به قناعه هذا ام حس کن پشتی کنگره در باز بو و ام نه خریکن گوچاوا کمیته پیک بینن یکش عجله مجبور کنگره پارتی دموکراتی کردستان سوریا که ام قاربن حزب خوشی اکتیو بکن هر واسه انجمن اجتماعی کردی جی قاربن تدا روله که گرینگ بلیزن گو اکتیو کرناوی و کاری و کمیته و حمید فعال بن لانه انجمن براستی دستکفته که مکسبه که مهمش ملت امارات به قناغ هذا یک هلوستیا کردی تخویا کردن یک نرینا جواتا کردی هر واسه پارتین سیاسی و نرین سربخوا و کمال جنا و پورتا اب تبایا خو نرینا ملت کرد تخویا کردن هلوستا نه حزب کی تنیا نه شخص کی نه رخراوکیه بينما او نرينا ملت كردن وافتشتكي قال كي مهمه ويكتياج ملت مرا هيزك قواتك ام حسكن براسي حميشي وازك و بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ام ترخان بكش بخاطر اكتيف كرنا علابين كار يگو چاوا انجمن اجتماعي كردي باكتيف بله پرسک د دربار روجالات کردستان ده امام مصطفی محمد روجالات کردستان و خوبشاندان و راپارین و شورش کلوی دره هيا د نارینا پده کسی دا چاوا هاتا شروع وکرنو نرخاندن ما برين هاجي راستي وكو سرهلدانة كي الكردستان روجا باهية روجا هلات روجالات بله روجالات هي او سرهلدانها دس بيبو منظمة وكو بلانك السريوي دهاتو كشتا محسا اميني او جينا اميني وبو بنقها سرهلدانكي او سرهلدان بردوان بيان بلطي ايراني بلطي سرانسر ملتي ايراني هر وسط تايبت ملتي كرد يعني او طنقافيا قول سربو بداية صلاة او نجاة فلسطين نما تحمل كرو جيك قريبا هيستر وفرتر بريكا وبيكترنش حميد باشين دي ملتي بيكاتي بود ايراني دا ملتي كرد رابويا اما طنقافي كي وزحمتي كي قل كي هم اشتبان قوم ملتي خواب وتنقرا سياسي كردي دريك بسانا دا هر وسا ما پیوندی گل پارتی واکر ما بنا من پشتوانی کرد ما خوبشاندان کرد جبوان هر وسا ما دستخوشی یکی تی گفت نباید چه به دستخوشی و پشتوانی ام دبینه افتشتکی گل کی چی خدای گل کی راسته جبرگو وقتی دوی قناغ هدا هزین کردی گونیزی که هم کار ببین یک چه درج بلابونه و جدابونه و کاربن ناب خدا و کمیته که وکو انجمنه که وکیا انجمن اجتماعی کردیش چیکن او بتر كارب پشتوانی کی خورتش ملت کرده هندری کردستان ایرانی دا هر واسه گاوا که مزنش تنگرا سیاسی کردی داش بود تفاعل مالیه ناب دولتی رجیم بله ما مستا پرسک درباره کنگره پارتیا دموکراتا کردستانی پدکه به سرپرشتیا سروک مسعود بارزانی بگمان د داخوانی و د جهاتیه کو هشمندیا سروک مسعود بارزانی هشت کو او کنگر به سرکوه و سرکفتی درکوه واجه هیوی کریه که هون کنگره خواهی لگوری و کنگره لدارخینن اگر اخافتنک تا سروی درباره ده با سپاس والله دوی در فتیده از دوی در دیا راگاندنا ورا یعنی سپاسیه و دست خوشی کردستان عراقی و حریمه کردستانی و سرکاتی حریمه کردستانی تبایید کن
جبو آریکاریا بو هشتن اندام ما و کوادر ما ایش دبر اوروپا وان درا بین کردستان و بجبن قریبون و مرا داخل ببن هندر دا او تسهیلات و او کار و او ویزای و حوالا از گلک دست خوشی وات کم و سپاسیا وات کم دوی بونه هذا یادی تر با قناعت هیا گو يعني بلكي كونغري بارتي ديمقراطي كردستان هوليري جلكي بريكوبيك هات انجدان ابا سرپرشتیا جناب سروکی هجا و خوشویست کاک مسعود بارزانی سروکی نتوا کرده ریبر ملت کرده شوازه که گلکی برز و بلند سر هر تشتیره سر حزبایتیه سر هریمیتیه سر پیک هات داره قریبون نونره پارتیا خواه کنگرده هر واسه خلکین اعتبارات البيدا ودرها ناب بيكحات هذا ناب ملاكات هذا ناب امكانيات هذا ناب اكاديميات هذا ناب خبات كرين كم ده هر كسي فاليرو من نري تواجد عندنا كونغريدا اماده تجربه ك قيمت في ورجلات نابين ده كسكتنا هر كس لا ينغري خو اندام خو حسكرين خوتين كونغريدا نا خلكتينش بو خاطري شقرا قضيه شقرا بشو هر كس كي داتين بر كاريوي بر اركيوي بو قضية هر كسي هر دبري هر هرمية درسك قالك مهمة مكارس هذا شيء يمكن ياد يجيب شوازي جو بيستو سيكس نه در تازة قيادي بون ودرباسي قيادي بون قابك قالك البيشة هر وصا هناك كوادري كم خدي خبرات وخدي تجربة وخدي أزمونة كدريج هذا قريب احتفاظي بوار بكن بإجماع وبمينن بشتبانية أخباري خو بكن يعني جيلكي تازن جيلكي قلكي كمن شوا استفادهش هبدو بكن هر وصا ضمنه البجاتنا دجي فرصة هر كسي هبا يقو أب ملاطيوي دنك جير بده قيادة قلكي بريكو فيك غصاي هاتيا براستي تشتكي قلكي تجرباكي قلكي مهمة لا بس جمعت هنراش سلانسري في دبريرا پارتی اگر عراقی سرانسری عراقی یا سرانسری پارتی دمگر سیاسی کردی کاربن استفادهش به تجربه بکن یا ام حس کن گم کاربن حتی راده که استفادهش به تجربه بکن گلکی وجمره برجمندی ماده به مصلحه مناطق ماده به مصلحه قضیه ماده به گم کاربن گلکی خراجرن سر مسئله خوی شخصی را مسئله حزب يعني حريمي را مسئله ذاتي را ام القضيه كردي بنا مصلحه مناطق كرد مصلحه غير بازي بنا گم کاربن وان خلقا بين المؤتمر او خلق دنگدانا بده سروا خلق جو قاربن في قضيها بيش بيخن بخباتها بقول وخرطك بله ما مستر محمد امبرف ضاويه خلق خودچن اخافتنا تا یا ضاويه نامه تا توکو سرکرده کی پارتیا دموکرات کردستان سوریا و د جوینا ضاوی دجی توکو بردف که فرمی پارتیا دموکرات کردستان سوریا هاتیه ارکدار کرن نامه تا جبو اندام پدکسی علیگرین پدکسی اخافتنا تا یا ضاوی چیه راستی اخافتنا مش حمی اندام و کواردر و علیگرین پارتی دموکرات کردستان سوریا جاواجو يعني بيشكل دور بنارن كل دور بنارن قضايا وقتي كلكي بتشوف دبن ايه هريمي ايه حزباتي ايه دبركي ايه طنقايكي او بلكي بلا قضيه خو بنار مصلحه ملاطمه او مصلحه قضيه كردي في قناغه هذا ام تبدا ما بيستيها جو ياك ام فيري بازي خرط بكن تضحيه جي وقت تضحيه ام تضحياتها قربانيه دايما نجبو خاطري قضيه خا ددو ام كاربن بجوازي بنر او خلق او كسي جو كارب في مساله امكانياتي هذا استفاده تجربه خا كرب ام كاربن قناغها في شكل هذا الباسكن ام قصر مساله خوي ذاتي وكساتي وحريمي را بقرن او مصلحه ملطي مدى مصلحه قضيه مدى ازدس خوشي محمي وبيروز باير تبعت كنت بوسكفتنا جباتا قشتي يا بارتي كوميتا نافندي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا هر وسا هلويسا بخرطبون قبالي كونغري بارتي بكر بجريدان في كده ابجي بهمتا خباتكر وكرمندين غير بازينا ازدس خوشي وتحدي تحملها وظروف زحمتيه وطنقافيه تهجير بويتك يجو مايت هندردا صبر وتحمله ايش وازار كشاندن حميجي املطي ما كوادري ما
شایستی گۆ کاربن لحظاکی دا خوش با مسئله چوک خلاص کن گۆ بەرەو قەدیا مەزن بنن بۆ قەدیا مەدنن وێ ڕێبازە قورت بکن ئەم ڕێباز قورتکردنا ڕێبازە پارتی ڕێبازە بارزانانی نەمە قورتبوونا هەر کوردێکی یا هەر کەسێکی جارك دن امجي بيروزباهي الوادك المامستا محمد اسماعيل وسباسياك تايبت كو تبمرا آمده بو جالك سباس جبو مامستا محمد اسماعيل بردف كي فرمية بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا هروها برپرس بريفابريه بوليتبوريا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا لسر بشتر بوناتا سپاس تماشاوانین آرک تیوی و گهدارین رادیو ریباز به وی آوی هم گشتن داویا خلک اخوا حتی خلک کدن ببینن دخیر و خوشید سپاس